Hey, All India Radio, Aizawl ani. Chanchinthar acher tu lalram sang ralte. Larsab Dr. Hari Babu Kampam Patian in Pum Khana Tura Theitop Swatla ni Kwale Tui Zongzong Temo Purna Ani Ati. Home Minister Pulal Cham Lian and Klipui Cyclone Moka Tle Mek Wangin Mizorama Mi Sangli Zaroksom Pakwa Velin and Tuarte Asoi. MPCC Party Treasurer Tan Dr. Lalmal Soma Nga Karuatani. Naktukian Prime Minister Narendra Modi an napek na lekha sing sari sang khatvel video conferencing atangin na petsuak don. Mizoram Larsab Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan vo Khan Mizoram University a nitnio tur National Seminar aman puya Seminar Department of Mass Communication Board say ni in tupuyatan National Integration Through Cultural Exchange ti ani. MZU Chief Rector Nibok Dr. Kambam Pati chuan rampakhata cheng ho namzia rang le khosak phung inang lo tak tak te indo tona thataka omtlani India ramanga phei chuan apoimo hle a inpum khana tura theitop swatla ni khwale tui zongzong te mo phurna ani ti ria tharle anga yani ati Governor chuan tunma deu kha chuan India mar chakta chu en ran deu ani mai o mangeti thei turani a Mase Prime Minister Narendra Modi an mo phurna aron chan nuwa he thile zoi in siam that zelani atia tuna pe chuan mar chak mi tele state danga mi te anin tlopo na sa sota kongeng kima rammaso na hinkalpo na le impum khana angjong po in India mar chaka maso na mu theina om te asoi seminar nei chung hian session ruk offline session ni le online session li na yani dona session tena hian seminar tu puin noya zirbing tura methiam ten anthuzia an chop chwa sang te zir hawna nei ani dona ni National Rural Health Mission NRHM Mission Director Louis Dr. N Palaile Directorate of Health Services EE Louis Pulasalia na chakchuak ta chotang turing kodin ashem Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HTC Narin Chana chuan Dr. N Palaile Pulasalia na chakchuak ta shem nei voin khan puanga pupala hi kumni chung tang turle cheng noi somni pali choi turin ashrema poisai pe theilawani chuan kumsom pani danga tan belangai donani Pulasalia na chakchoi kom khat chung jail tang turle cheng noi rok choi turin atia poisai choi turin lawani chuan kumthum danga tan bel anga yang Puanto angin Dr. N Palaile Pulasalia na tehi Ministry of Health and Family Welfare Nuaya National Rural Health Mission 3 Division in Aizawl Civil Hospital ti chang tuna tursum kumsang ni pasaria cheng mai bel chesom Mizoram State Health Society aron pek ti ching ben thu buaya thiam lo chan ti ran ni a he thu boi Mizoram Sarkar Vigilance Department Deputy Secretary in kumsang ni som pani April som nia CBI ne na athelu to boy thelua hian cheng mai bel chenga le noi somsari pali man kholo anga tarla nani Chief Minister Puzaram Thang Hovin vo Khan CM Conference Hall Aizawl West Bypass Road Siam Tur Chungchang Soi Habania Revenue Minister Bularwat Kimapo Atelani Chutkho ma hian Aizawl Clark lam si muya changa mo lung thupan na kong siam tur chungchang amala ngai sang soi habania kong siam tur hi KM Somli Pali Point Pariat Bor vela thuyani he kong siam tura hian sarkar lai pui chuan National Highway ani lawa wangin ram compensation pek tur sum arwa man tel lawa PWD Secretary Hovin kongin atan tlang tur ram nei tu te nen po inbian akal mek to ani When meeting a hian Finance Commissioner le Planning and Program Implementation Secretary te Public Works Department le Revenue and Settlement Department official te an telani Home Minister Pulal Cham Lian nan Klipui Cyclone Moka le wangin Mizorama mi sangli zaruksom pakwa velin an tuar ti asoya heng tuar to de chomdol na turi district na poisa dalong vekani wangin District Disaster Management Committee ten boina omlovin ma an lavek tura angai ti asoi Voina MNF Party Office Mizo Namruna Atusoya Pulal Cham Lian chuan Manipur boina chungchang soyin Manipur boina Mizo Zirlai zani chuang shwai ho an ni atia Julai Kara State dangin charterin an mi le san phurlu te ti in thuthang diklawa oma ma se charter nilavin an shwai chwa nuwa an shwai chwak ve chau zo kani ati Pulal Cham Lian chuan nalak chungchang po soyin tuna choneng kim langtlang vekati anito atia Finance le DPNAR kal tlang vekin angai to a written test le interview pal tlang lo tan minister ten ti thei an nei to lo atia MNF chu MNF tan chawa thok ni lovin ram tan thok an ni ti asoi bok
Central Waime President pu alal ngeta chuan Aizawl khapui chhunga dan lo anga sumdong te in chingfel tura angen hun azo ti soin tunkar chawa hian branch rangsangin an huam chunga sumdong ten en dikanga chumi nuwa dan zom lo te chu an dor khar sak an ni ang ati kan correspondent zona changin pu alal ngeta chuan Mizo mi pui te churam le namtan tangrual vek turin a soma Mizo mi pui te churam le namtan atulani chuan mani in phatngam turin angen ti asoyani Central Waime hian komin April ni som khan in sanabung ruat sang cement iron rod brick le adang zuar tu te ko khomin namdang Mizo ming ho asum dong chungchang le Mizo sumdon na namdang an ming ho tir thin to te chungchang ba ka iron rod size ling lo zor chungchang te an lo soipui to a namdang ni si Mizo ming ho sumdong te le Mizo ni si sumdon na namdang ne na an ming ho tir te chu April ni soma changa chiara ni som chunga in chingfel turin an lo ngen to ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Party Treasurer Tan Dr. Lalmal Soma nga karuatani MPCC Treasurer Thorang Bial to MLA Puzodin Tuanga Aban Nuwa Amun Ruang Lua Tur Hian MPCC Executive Committee Chuan Dr. Lalmal Soma nga kahi Treasurer Tan Apompuya he thui vo ingkhan ti chuani kan correspondent zone changin MPCC Thalai President Dr. Lalmal Soma nga ka chuan party in treasurer aruathi apom thu asoya tuna term kalai mek MPCC OB term dinglai kumsang ni somni pali thleng achelang Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan tangpui na mangin din chua tumte an puidon ti vo ingkhan an puang Aizawl Press le patathar theder tuten komna MPCC Media and Publicity Chairman Pulalian chunga chuan Komin Assembly in Thlanpui lawam tura Congress Party in Sorkarna an siamani chuan din chua tumatan lamek tele thei to patan lak tum zong zong te chu tangpui na mangin an mamo na zone taka an thanpui dona din mun thazo ka chung ka tin da an tum ti asoyani MPCC to chua tarlan danin tangpui nei na tumber pakhat chu thar chua tamle tho chua tam ania thai thar chua te chu ashal na fel tak om ngal theina turin ro mana an siam ngala thai thar ba ka ranvul shala tur po an ngai tu tur thuan soya tual chunga thar le ranvul te anon mai lo nan atul huna chuan state po na changala lu te po thon na ni tur thuan soyani Dr. Lalian chuanga chuan tanpui na hi an mamo dana zerin cheng noi ni le atul chuan achung lam thleng po in pe ka ni anga ti a Mizoram chung ko tin te chu din mun thazo ka da an tum ti soin hei Congress Party Manifesto number 1 atan da ani ati tangpui na hi sem policy ne na danglam ti po soin adanglam na chu amamo tak tak te chau tanpui an nianga amamo lo te ne na pe kan ve don lovani ati Naktokian Prime Minister Narendra Modi yan napek na lekha appointment letter sing sari sang khatvel video conferencing atangina pechuaw dona namu te ma a thu soi bokang napek run pui Rozgar Mela hiram chung mun sang sang somli panga ne ni dona nate sarkar lai pui state sarkar lai union territory noimi tur te ani a napek tur zinga hian Gramin Dak Sevak commercial cum ticket clerk assistant section officer junior accounts clerk assistant section officer tax assistant inspector nursing officer principal le assistant professor na te po atela namputhar te chuan karma yogi praramba all online in training anti theido nani Karnataka Chief Minister Thartur Thanfel Alenilova try to senior pani Siddharamaya le DK Shivakumar ten Chief Minister ni nahi anchu ve ni Puanto angin Karnataka Assembly in Thanpui tun thani somanaya khan Congress an chaka nimena Congress Legislature Party to khom chuan INC President Malik Arjun Kharge chu Legislature Party shwai tu ruat turin thoneina an pe ni Akashvani correspondent Saidanin thutlu na siam ma in Chief Minister ni in chumi pani te hi an party high command in New Delhi ako rinani a pukharge poi Delhi alek le to ani chanchin ti top na natlang pui Larsab Dr. Hari Babu Kambam Patian impum khana tura thei top chhuatla ni khwale tui zongzong te mo phurna ani ati Home Minister Pilal Cham Lianan Klipui Cyclone Mokat le mek wangin Mizorama mi sangli zaruk som pakwa velin an tuar ti asoi MPCC Party Treasurer Tan Dr. Lalmal Soma nga karuatani Naktokian Prime Minister Narendra Modi yan napek na lekha sing sari sang khatvel video conferencing atangin na pechuak don
chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani